Amakuru Now TV, we are here to give you update. Twongeye kubasuhuza konzo mudukurikira ku muyoboro YouTube channel yitwa Amakuru Now TV. Reka twizere ko mumeze neza cyane. Tugaye ikaze ku makuru agezweho muri iki gitondo ku itariki 26 z'ukwezi kwa 8 2026. Studio muri kumwe na Fiso da Silva. Rero mbere yuko mbagezaho ingingo z'ingenzi z'amakuru turaza kuba twagaruka mu buryo burambuye. Reka mbanze ngusabe ikintu cyoroshye niba ari bwo bwa mbere dukurikiye ku no muyoboro YouTube channel yitwa Amakuru Now TV, kuba wakora subscribe kuri no YouTube channel yitwa Amakuru Now TV kugira ngo tuzajicika n'amakuru agezweho kandi ku gihe. Ikindi kandi like na share na comment ukomeze unakurikira n'ibindi biganiro atwamaze gushyira ku no muyoboro YouTube channel yitwa Amakuru Now TV. Amakuru yacu riragiye kwibanda kuri zino ngingo z'ingenzi zikurikira. Muri amakuru turaza kujya mu karere ka Rutsiro. Mu karere ka Rutsiro haraturukayo iyihe nkuru? Mu karere ka Rutsiro haraturuka inkuru y'umugore wakase ijosi umugabo we. Uraza kuwamenya muri amakuru ngo bapfaga iki, ese abaturage bavuga iki kuri uno rupfu. Rero kuri no nkuru y'umugore wakase ijosi umugabo we, ese ubuyobozi bwa hariya bwo ni iki buvuga? Byose uraza kuba wabimenya muri amakuru mu buryo burambuye. We nuze kuba wajya kure, turaza kuba twabigarukaho mu buryo burambuye. Muri amakuru kandi turaza kuba twanabagezaho ino nkuru. Turaza kuhagezaho inkuru y'umusore ugendana umuhoro n'icyuma yigamba ko azica umuntu. Uyu musore ni uwahehe? Ese abaturage bo babivugaho iki? Ubuyobozi bwa hariya bwo buvuga iki? Byose uraza kubimenya muri amakuru mu buryo burambuye. Icyo musaba ni gukurikira ano makuru paka ageze ku musozo. Muri amakuru kandi turaza kuba twajya mu makuru avugwa muri Afrika, aho rero abasekiri aho abasirikare baroni biciwe muri Sudani y'Epfo. Rero uraza kwamenya byinshi bigiye bitandukanye. We nuze kuba wajya kure. We cyo musana gukurikirana amakuru paka ageze ku musozo. Muri amakuru kandi turabagezaho n'inkuru itangaje yo mu gihugu cya Singapore. Singapore bimeze bite? Mu gihugu cya Singapore bakaba rero bashyizeho ingamba nshya zo gushishikariza abaturage bo mu gihugu cya Singapore kubyara cyangwa se gushakana bakabyara. Nyuma yaho amaze gukora ubushakashatsi basanga mu myaka iri imbere umubare w'abageze mu izabukuru bazaba ari benshi kuruta umubare w'abageze mu myaka yo gukora. Ese izo ngamba bashyizeho ni izihe? Uraza kuba wazimenya muri amakuru mu buryo burambuye. Icyo ngusaba ni gukurikirana amakuru paka ageze ku musozo uze kumenya byinshi bigiye bitandukanye twawuteguriye kuri iriya nkuru yo mu gihugu cya Singapore, aho rero bafashe ingamba nshyashya mu kurwanya rero mu kuba bashishikariza couple cyangwa se abantu babana hariya kuba batangira kongera kubyara kugira batazahura n'ikibazo cyo kuba bafite abakecuru n'abasaza benshi rero kuruta bageze mu gihe cyo gukora. Rero muri aya makuru turaza no kuba twagaruka ku cyo His Excellency Paul Kagame yavuze ubwo rero bamubazaga ku byo bita Ndayishimiye nawe aherutse kuvugira mu itangazamakuru. Uraza kuba rero wamenya byinshi bigiye bitandukanye. Gusa turaza no kuba twaganira no kuri ibi ngibi, ariko ni ku ijambo ry'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame. Rero ubwo ku munsi wo kuwa mbere yagiranaga ibiganiro y'abanyamakuru, hari uwo rero hari muri Convention Center, hari umunyamakuru wamubajije ikigendanye n'ibi ngibi. Excellency, I am Kakoza Nkuriza Charles, known as KNC from TV1. Murakoze nyakubahwa Perezida, nitwa Kakoza Nkuriza Charles, uzwi nka KNC wo kuri TV1. Nyakubahwa Perezida, hashize igihe kirenga umwaka habaye amasezerano y'amahoro ya Washington, ariko kugeza ubu FDLR iracyari ikibazo kibangamiye umutekano w'u Rwanda.
mu minsi ishize twumvise amakuru avuga kuri gahunda nshya yo kuyikusanyiriza hamwe no gushyira intwaro hasi abarwanyi ba FDLR muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi Kongo ivuga ko ibyo iri kubikora mu rwego rwo gushyira mu bikorwa ibyo yemeje mu masezerano ya Washington. Nyakubahwa Perezida, u Rwanda rubona iyi gahunda nk'iy'ukuri igamije gusenya no gukuraho burundu FDLR nk'uko biteganywa muri ayo masezerano, cyangwa rubona ari amayeri ya politiki? Murakoze Nyakubahwa Perezida. Rero muri aya makuru turaza kuba twagaruka ku cyo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yasubije n'umunyamakuru kuza Charles cyangwa se Kenisi. Rero akaba ari umwe mu banyamakuru bakorera igitangazamakuru cya televiziyo radio 1 gikorera ku butaka bw'u Rwanda. We nuze kuba wajya kure kwa ko muri aya makuru turaza kuba twagaruka ku cyo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yasubije uno munyamakuru yamubazaga ibigendanye n'amasezerano y'igihugu cy'u Rwanda na Kongo byasinyanye i Washington. Reka rero tuguhe ikaze muri aya makuru mu buryo burambuye, aho rero muri aya makuru turi kumwe n'ivuriro Salome Medical Clinic, n'ivuriro rikora mu majyepfo y'u Rwanda, rero mu karere ka Nyanza hafi na stade y'akarere ka Nyanza, aho rero batanga serivisi zigiye zitandukanye z'ubuvuzi. We niba ufite ikibazo cy'ubuzima bagana bagufasha. Wowe ufite rero ikibazo kigendanye n'indwara zo mu kanwa, cyane cyane abantu bafite ibibazo by'amenyo, rero murabagana bakaba babafasha neza cyane. Nawe rero wahuye n'ikibazo cy'imvune ushaka ko wabagana, ibintu bikashobora kugenda neza, bakaba bagufasha 5 kwa 5. Rero ushaka ko wabahamagara kuri nimero yabo iroroshye cyane. Ushaka ko wabahamagara kuri nimero yabo ariyo 0785 rero 0785 0785 muri aya makuru kandi tuba turi kumwe na Silver Tufite Tech. Iyo Tufite Technology ni company igufasha gutunga ibikoresho by'ikoranabuhanga harimo computer ndetse na smartphone. Ikindi muri Silver Tufite Tech bagufasha kuba bakora computer cyangwa smartphone yawe yagize ibibazo runaka, bagufitiye accessoire ya computer na telefone. Ubwo accessoire mba mvuga abantu benshi muhita mubyumva, abarimo imigozi y'imashini, amadiske, harimo amalamu ndetse n'ibindi bikoresho imashini ikenera, ndetse n'amasasa ya telefone, harimo amashargeri n'amayekuteri ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ikindi batanga rero ikindi wamenya nuko batanga rero amahugurwa mu gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga kugira ngo birusheho kuramba. Rero ushaka ko wabahamagara kuri 0781030780 ibintu birushaho kugenda neza cyane. Nawe ukeneye ko tukwamamariza ushaka ko watwandikira kuri 0781030780. Reka makuru yacu rero tuyahere kuri aya makuru y'uyu musore ugendana umuhoro n'icyuma yigamba ko azica umuntu, akomeje guteza urujijo mu baturage. Rero Muhanga abatuye Kabayaza babangamiwe n'umusore witwa Intwaro, rero babangamiwe n'umusore witwaza intwaro gakondo nk'umuhoro n'ibyuma wigamba ko azica umuntu. Bamwe mu baturage bo mu mudugudu wa Kabayaza akagari ka Burumba umurenge wa Kabacuzi bavuga ko babangamiwe n'umusore hora yigamba ko azaruhuka ari uko yishe umuntu umwe muri bo. Aba baturage babwiye ikinyamakuru Umuseke ko uwo musore ari mu kigero cy'imyaka 25 y'amavuko, yitwaza umuhoro, ibyuma n'amahiri, abahohotera akavuga ko azaruhuka ari uko yishe umwe mu baturage batuye hariya. Rero bamwe mu baturage baganiriye n'ikinyamakuru Umuseke batifuje ko imyirondoro yabo ishyirwa hanze, ariko rero bakaba batanze amakuru. Bavuze ko rero bafite impamvu zikomeye z'umutekano wabo. Bavuga ko uyu musore amaze igihe ahohotera abaturage kuko uwo bahuye wese amukubita kandi akigamba ko azabica. Umwe muri ibara abaturage ati rero agambiriye kwica umuntu akatubwira ko atazafungwa usibye kujya kumugorora. Mugenzi we rero avuga ko usibye abaturage atera ubwoba akanabahohotera, aheruka kumenesha umubyeyi we
mama we abavandimwe b'uyu musore bagiye kumutuza mu mujyi wa Kigali kubera ko yamuhozaga ku nkeke. Uyu musore noneho rero uyu musore akomeje avuga ko nta muvandimwe we baye kumwe mu mudugudu kubera ko yibana kandi amaze kwangiza ibintu byinshi by'abaturage no kubakubita, birimo kandi ko batewe inkeke n'ibikoresho gakondo ahora agendana. Ubuyobozi bw'umurenge wa Kabacuzi bwo bubivugaho iki. Gitifu umurenge wa Kabacuzi Dusabimana Theosofore avuga ko uyu musore akekwaho kuba umurwayi wo mu mutwe agomba kujyanwa kwa muganga kuko ikibazo afite ari ubwo burwayi, ariko hakiyongeraho kuba umugore we yaramutereranye amusiga mu nzu wenyine aho yajyaga kwivuza. Rero ikintu bamenya ni uko bamwe mu baturage bavuga ko uyu musore bikekwa ko afite uburwayi bwo mu mutwe amaze kwangiza ibikoresho byo mu rugo, bakavuga ko iyo aciye bugufi akemera ko baganira arababwira ati ngiye n'ubundi ndarwaye, ninabica bazavuga ko ari umusazi wabishe. Ngo ni umurwayi wo mu mutwe. Aha, reka tuhite tuva kuri ya nkuru twigire kuri no nkuru yo mu karere ka Rutsiro. Umugore akurikiranwe icyaha cyo kwica umugabo we amukase ijosi. Umugore wo mu mudugudu wa Karambe akagari ka Gisiza umurenge wa Musasa mu karere ka Rutsiro akekwaho kwica umugabo we yashinjaga ubushoroke akamukata ijosi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Musasa Bisengiyimana Janvier yatangaje ko uyu mugabo witwa Ntamuhanga yishwe mu masaha ya saa saba z'igicuku cyo ku itariki 24 Kanama 2026. Gitifu Bisengimana yasabye abaturage kudafata icyemezo cyo kwicana kuko kwihorera atari umuti ujyanye n'indangagaciro z'Abanyarwanda, ahubwo ko bakwiye kwegera ubuyobozi bukabafasha gukemura amakimbirane. Amakuru kandi avuga ko uyu mugabo yari afite inshoreke babanaga. Umugore we wa mbere yamushinjaga kudahahira urugo rwe rwa mbere no kurutezamo umutekano muke. Bivugwa ko ku munsi abanziriza wo kwicirwaho yari yirigwanye n'inshoreke ye. Ageze mu rugo umugore we wa mbere ahitamo kumwica. Umurambo wa nyakwigendera we bita Ntamuhanga wajyanwe ku bitaro bya Murunda gukorerwa isuzumwa mbere y'uko ukingurwa. Umugore ukekwaho kwica umugabo we ariwe bita Ntamuhanga afungiwe kuri sitasiyo y'urwego rw'ubugenzacyaha rwa RIB ishami rya Ruhango mu gihe iperereza ryo rigikomeje. Ibintu byo kwicana mw'abantu. Aha, rero reka tugaruke kuri iyi nkuru y'uwo bita Kakuza Nkusi Charles Kennedy, akaba ari umwe mu banyamakuru b'ikinyamakuru Radio TV 10 nako Radio TV 1 rero bakaba bakorera iki kinyamakuru cyagikorera ku butaka bw'u Rwanda. Ugiye umugabo akorana n'undi mugabo bita Anje Mutabaruka mu kiganiro cyitwa Rirarashe gitambuka mu masaha mu gitondo kibanda ku makuru y'ibyavuzwe hirya no hino. Rero yagize atya abarahagurutse ubwo rero umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yarimo rero yararimo araganira n'itangazamakuru. Ni ikiganiro cyabaye ku munsi wa mbere, nako ku munsi wo kuwa mbere kibera muri Convention Center, aho rero yahagurutse ahita rero amubaza ku ngingo igendanye n'amasezerano yo kugarura umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku ruhande rw'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aya masezerano muribuka ko bayasinyiye i Washington mu mpera z'umwaka washize wa 2025. Rero tugiye kuba twabumvisha icyo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yasubije uno munyamakuru ukorera ikinyamakuru cya Radio TV 1 bamwita Kenisi. Ku buhanga bw'ibyuma nimudufashe hanyuma mutambutse kino gisubizo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yahaye Kenisi. Problem of FDLR and other associated problems we have in the region, we have in Eastern Congo. Iki kibazo cya FDLR hamwe n'ibindi bibazo bifitanye isano nacyo dufite muri aka karere cyangwa mu burasirazuba bwa Kongo, mbere na mbere ntabwo ari ikibazo kigoye cyangwa se kidashobora kumvikana. Biroroshye kumenya ikibazo nyirizina icyo ari cyo.
iki ni ikibazo kimaze imyaka 30. 3 decades now. The whole world has got involved over time. Mu gihe cyose kimaze isi yose yagiye ikigiramo uruhare, yaba umuryango w'abibumbye, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburayi, Aziya ndetse na Afurika, ari naho iki kibazo kiri kubera. For those who follow and want to really understand, Ku muntu ukurikirana iki kibazo kandi ushaka kumva koko, akirinda kubogama n'ibindi bintu abantu bakunda kongeramo nta mpamvu. Ibimenyetso birahari kandi birasobanutse. create for no good reason. The facts are there, they are clear. Inkomoko y'ikibazo irazwi. Uburyo iki kibazo cyagiye gikemurwa ndetse n'uburyo cyagiye gicungwa nabi mu myaka myinshi ishize nabyo birazwi. Abagifitemo uruhare nabo barazwi. Are known. So there have been, you are talking about the Washington Accords. These are Muri just kuvuga amasezerano ya Washington, ariko ayo ni imwe gusa mu mihati mishya iheruka gukorwa. over many years past. Mbere yayo mu myaka myinshi ishize habaye ibiganiro n'imihate myinshi cyane yo gushaka uko iki kibazo cyakemurwa. The problem have Ku buryo run umuntu yavuga ko byageze mu magana, ariko nubwo ibyo byose byabaye ikibazo kiracyahari. some would even want to simplify it and say Hari n'abashaka koroshya ikibazo bakavuga bati ikibazo ni u Rwanda, bivuze ko wenda u Rwanda rutari ruhari cyangwa hakabaho uburyo bwo kurukura hano rukajyanwa rushyirwa kiri mu nyanja ya Pasifika cyangwa mu nyanja y'Abahinde, Pacific or ikibazo cyahita gikemuka. Ni nkaho ari ibyo bamwe bashaka kuvuga. that maybe a solution, that's what they imply really, that maybe a solution would be found. But ask yourself whether that really is true. There are many parties to this problem. Ariko umuntu agomba kwibaza ati ese koko ibyo ni ukuri? Hari impande nyinshi muri iki kibazo. The other is Hari Kongo, hari umuryango mpuzamahanga wagize uruhare rukomeye mu buryo ikibazo cyagiye gicungwa nabi kuva mu ntangiriro. there is Rwanda, Hari u Rwanda, there hari are n'ibindi bihugu byo mu karere. our region. All these have Izo mpande zose mu buryo bumwe cyangwa ubundi zagize uruhare mu kibazo, kandi mu buryo bumwe cyangwa ubundi zishobora no kugira uruhare mu kugikemura. to a solution. But the way it is handled seems not to put that into account. Ariko uburyo iki kibazo gicungwa ntabwo bukunze gushyira ibyo byose mu gaciro. Nayo mpamvu ikibazo gikomeza kubaho. Nta muntu ujya ku muzi w'ikibazo. Of this problem. I haven't heard of any effort so far Kugeza ubu sinigeze numva umuhate uwo ari wo wose wibanda ku gukemura inkomoko nyakuri y'iki kibazo. the root cause. It's always something superficial. Buri gihe bakora ku bintu byo hejuru gusa. Umunsi umwe bati FDLR yego irahari, bukeye bati oya ntabwo ihari ahubwo yararangiye. Undi munsi bakavuga bati ariko se FDLR ni bande ubundi. Hanyuma hakaza n'abavuga bati u Rwanda rushobora kuba rwarahimbye iki kibazo kugira ngo rubone urwitwazo rwo kujya kwima mu buye agaciro muri Kongo. And this kind of, I don't know what to call it, Bene izi mpaka rimwe na rimwe sinzi uko nazita. Iyo uzumva zituruka no ku bantu wari usanzwe utekereza ko bafata ibintu mu buryo bukomeye kandi bufite ishingiro, utangira kwibaza. Rimwe na rimwe dushobora kuba duha agaciro gakabije ubushobozi bw'abayobozi n'ibihugu. capacity of
leaders and countries and so when you listen to some of these arguments and the people they come from, you really wonder what you have to do. Wumvise bimwe mu byo bavuga ukareba n'abantu babivuga uribaza uti ubundi turimo gukora n'abantu bameze bati. Then ariko ikibazo nyamukuru kiguma ari kimwe, ntawe ukemura umuzi w'ikibazo, sanctions. hanyuma ako kanya ukumva ibihano. Nge sinigeze nsobanukirwa neza n'iyo myumvire. Yego ibihano bitera ibibazo, They do. But that is all. There are problems added to the problems that were originally there. That's all. birabikora ariko ni ibyo gusa, Anything to do with byongeraho ibindi bibazo ku bibazo byari bisanzwe bihari. Ntabwo ari uburyo bwo gukemura ikibazo nyirizina, if you look at it, by'umwihariko iyo urebye uburyo ibyo bihano bitangwa. ngaho rero uwo ni umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ubwo yageragezaga kuba yasubiza ikibazo uwo bita Kenisi yaramubajije ku bigendanye naho rero gahunda y'igihugu cy'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igeze mu gushyira mu bikorwa iby'amasezerano yabereye i Washington mu mpera z'umwaka washize 2026. Reka rero amakuru yacu tuyakomereze hanze y'u Rwanda, aho rero tugiye kuyahera mu gihugu cya Sudani. Igihugu cya Sudani rero habereyeyo iki? Abasirikare b'umuryango w'abibumbye rwose bahuye n'uruva gusenya. Abasirikare ba Loni biciwe muri Sudani y'Epfo. Umuryango w'abibumbye watangaje ko abasirikare babo babiri bakomeye muri Ethiopia bari mu butumwa bw'amahoro UMISS bwo kugarura amahoro muri Sudani y'Epfo bishwe ubwo baterwaga igico n'abantu bitwaje intwaro bataramenyekana kugeza ubu ngubu. Itangazo ry'ubuyobozi bw'ubutumwa bwa Loni muri Sudani y'Epfo bwatangaje ko ubwo abasirikare bari mu gikorwa cyo gucunga umutekano bazenguruka muri leta ya Jogiri batezwe n'abantu babarasheho maze barapfa, hapfamo abasirikare babiri, abandi 7 barakomereka barimo abasirikare 3, abapolisi 2 bo muri polisi y'igihugu ya Sudani y'Epfo ndetse n'abakozi 2 b'abasivile. Rero Anita Kikigiebo, intumwa yihariye y'umuryango mukuru y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye muri Sudani y'Epfo akaba n'umuyobozi wa UNMISS, yatangaje ko ibyo bitero byibasiye abasirikare bashinzwe kugarura amahoro bigize ibyaha by'intambara no kwangiza umutekano mpuzamahanga. Rero Loni ifite ingabo muri Sudani y'Epfo kuva mu mwaka wa 2011 aho zagiye gucunga no kugarura umutekano mu kiriya gihugu. Rero umuryango w'abibumbye uvuga ko kubera urugomo ruba muri cya gihugu Sudani y'Epfo iri hamwe mu hantu hagoye gukorera, ndetse kuva uyu mwaka watangira abakozi 36 bakora ibikorwa by'ubutabazi barimo n'abasirikare bamaze kwicirwa muri cya gihugu cya Sudani y'Epfo. Amakuru yacu tugiye kuba twayasoreza kuri no nkuru yo mu gihugu cya Singapore. Singapore byagenze bite? Mbere yuko tubagezaho inkuru ya Singapore, reka mbabwire ko muri aya makuru turi kumwe na Silvato Tech, akaba ari company kugezaho cyangwa se gufasha gutunga ibikoresho by'ikoranabuhanga cyane computer ndetse na smartphone. Abantu bafite computer cyangwa smartphone zagize ibibazo runaka nabwo murabagana bakaba bagufasha kuba byasubirana ubuzima. Ikindi bagurisha ama-accessoires ya computer ndetse na smartphone, harimo amalamo, amadisk ndetse n'ibindi, harimo amasharijeri ya telefone, ama screen protector cyangwa se anti-block, harimo ama écouteurs, ama pochette, ibiki byose muri Silvato Tech baba bifite neza cyane. Batanga amahugurwa mu buryo bwiza bwo kuba mwafata neza ibikoresho by'ikoranabuhanga. Nimero yabo iroroshye ni 0781030780. Ikindi muri aya makuta turi kumwe n'ivuriro Saro Medical Clinic, n'ivuriro ryita ku buzima bw'abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga muri rusange.
bakaba batanga serivisi zigiye zitandukanye z'ubuvuzi, bakaba bakorera mu karere ka Nyanza hafi na stade y'akarere ka Nyanza, birumvikana mu majyepfo y'u Rwanda. Rero ufite ikibazo cy'ubuzima bagane ubundi babashe kuba bakwitaho neza cyane. Reka amakuru yacu n'ubundi tuyasoreje kuri ino nkuru yo muri Singapore. Leta ya Singapore igiye kuzajya iha buri mwana miliyoni 10 rero zo kumufasha mu mikurire ye. Guverinoma ya Singapore yatangaje ko gahunda nshya yo gufasha imiryango ifite abana, aho buri mwana utuye muri Singapore azajya ahabwa inkunga igera ku bihumbi 70, arenga miliyoni 10 kuva avutse kugeza yujuje imyaka 17 y'ubukure. Iyi gahunda yatangajwe na Minisitiri w'Intebe wa Singapore Mr. Lenso Wong mu ijambo ry'ingaruka mwaka ryatanzwe ku itariki 26 Kanama 2026. Gahunda nshya igizwe n'amafaranga arimo ibihumbi 10 azatangwa nk'impano y'umwana ukivuka, ibihumbi 32 azatangwa mu buryo bw'inguzanyo z'umwana child credit, ibihumbi 5 azajya kuri konti y'umwana yo kwiteza imbere, ndetse n'andi ibihumbi 5 ashobora gutangwa na leta mu buryo bwo kunganira ababyeyi kugira ngo bakurusheho kurera uwo mwana. Rero iyo umwana agejeje imyaka 17 leta izongera kumushyiriraho andi ibihumbi 10 kuri konti y'imufasha mu myigire yo ku rwego rwo hejuru. Lawrence Wong yavuze ko intego ya leta ari ugushyiraho uburyo bushya bwo gufasha imiryango kwiteza imbere. Iyo rero hiyongereyeho izindi nkunga zisanzwe zirimo ibihumbi 5 ya MedSave Grant for Newborns, ndetse n'amafaranga buri mwaka ahabwa abanyeshuri binyuze muri gahunda ya ADSave. Ubona ko buri mwana w'umunya-Singapore azaba agenewe hagati y'ibihumbi 70 by'idolari kuva avutse kugeza agejeje imyaka 17 y'amavuko. Iyi impinduka izazamura inkunga umwana ashobora kubona, aho izava ku mafaranga ari hagati y'ibihumbi 27,500 by'amadolari kugeza ku bihumbi 56,500 by'amadolari yarasanzwe ahabwa hashingiwe ko ari we, ni ukuvuga rero ari uwa mbere uwa kabiri gutyo. Biteganyijwe ko abana barenga ibihumbi 610 bo mu miryango igera ku bihumbi 380 bazungukira muri iyi gahunda. Guverinoma ya Singapore yavuze ko yahisemo koroshya uburyo bwo gufasha imiryango kuko gahunda zari zisanzwe zari zarabaye nyinshi kandi zigoye kuzisobanura no kuzishyira mu bikorwa. Wong yavuze ko mbere y'inkunga yahindukaga bitewe n'uko umwana ari imfuru wa kabiri cyangwa undi ukurikiyeho bikagorana. Minisiteri y'ubwikorezi nayo iteganya gutanga ubundi bufasha abaturage mu bijyanye n'ibyiciro by'ingendo, mu gihe Minisiteri y'iterambere ry'igihugu iri kwiga izindi gahunda zo gufasha imiryango minini kubona amacumbi ahagije hariya mu gihugu cya Singapore. Leta rero yo muri Singapore ikayafashe kino cyemezo kubera ko barimo barahangana n'ikibazo kizamuka rikabije ndetse n'ubukungu nako n'ubushobozi ubundi muri Singapore abaturage bahabaye, nubwo muri kumva tubabwira ngo ibihumbi 70 buri mwana kuva umwana avutse kugeza agejeje imyaka 17. Buriya ubuzima burakomeye hariya muri Singapore kubera ko igiciro cy'ubuzima. Reka amakuru yacu tuyasoreza ahangaha, ndisangaho amakuru mu masaha ari imbere. Agatangaho reka nshimira abantu bose baba bamfashije kugira ngo ano makuru abashe kubageraho neza cyane, harimo n'abanyamakuru twohereza kuri tele. Buriya baba bakoze akazi gakomeye cyane, nibo baba bavuze ati mugerageze, reka tugerageze dufatikanye na Amakuru Now TV. Hanyuma rero mukomeze mugire ibihe byiza, ndisangaho amakuru mu masaha ari imbere. Reka mwubwire ari bwo bwa mbere ukurikirana amakuru, ndagira ngubwire ko amakuru yacu atamuka mu masaha mu gitondo, ko yamenye ko isi yaramutse, no mu masaha nimugoroba ko yamenye ko isi yiriwe. Ikindi rero ikindi ni ugukora subscribe. Nyabuneka mukore subscribe muri benshi kugira ngo tuzamure umubare w'abantu badukurikira 5 kwa 5. Mukomeze mugire ibihe byiza, Imana ko yashyikiye mu byo mukora byose, tuze gura amasaha imbere. Bye bye. Amakuru Now TV, we are here to give you updates.